Dakle, imamo svoje redovne projekte, kao što su sektor liječenja koji je, evo, za prethodne 4 godine u sektoru liječenja smo donirali 23 miliona maraka za oboljele građane Bosne i Hercegovine. Informacija još uvijek nije izašla, ali u narednim danima ćemo to svakako plasirati. Dakle, radimo sektor liječenja, veliki broj oboljelih, svakim danom sve više i više se ljudi javlja. Pored toga naše kuhinje, oko nekih 1100 obroka je tu. Redovna podjela paketa, sva ostala pomoć koja redovno ide. Dakle, pored toga, evo spomenuo sam, dakle, velika akcija zemljotres u Siriji i Turskoj. Nije se ni smirilo kad je došlo sve ovo sa Palestinom, koji je bio 7. oktobar. Dakle, upada, krećemo tu da radimo, puno na terenu, naši su ljudi gore od Egipta, od Jordana bili svugdje gdje su obilazili, pratili. Radili na pakovanju, na kraju krajeva kamiona koje smo slali u Palestinu tada, dok je se još mogla roba tako ulazila. Nastavljamo, dakle, sa svim tim aktivnostima, svakim danom sve više i više generalno zahtjeva bilo je tako i danas. Ljudi se javljaju za pomoć po svim osnovama, ali opet kažem, fokus non stop stavljam na liječenja i nadam se svaki put da će neko na osnovu mojih intervjua, pokušavamo mi sami, ali na osnovu intervjua i mojih, da kažem, apela prema nekome ko može nešto da uradi, da naši ljudi ne moraju da se obraćaju humanitarnim organizacijama, da ne moramo svaki dan da pokrećemo novi apel, da naši ljudi ne traže spas u privatnim klinikama, prvenstveno van Bosne i Hercegovine. Dakle, to je neki moj apel, moja ljudska molba prema svima, prema sistemu, da se nešto uradi, pa što mi možemo s naše strane i partnerski, zajedničko, šta god treba s naše strane, zatim preventivno da se djeluje gdje god da se može da se djeluje, da uradimo nešto po pitanju ovako velikog broja oboljelih građana, prvenstveno ovdje mislim na onkološke pacijente, kojih je sve više i više, ne znam, nisam ni znao da postoji veliko vrsta karcinoma. Tako da, pored redovnih tih svih aktivnosti, onda ovo što nas je zadesilo 4. oktobra, dakle velike poplave, gdje smo morali sve onda naše resurse staviti na raspolaganja, pri tome da ne ugrozimo postojeće projekte. I evo sad već dva mjeseca nakon toga i dalje smo na terenu, od prvog dana smo na terenu, i sad smo na terenu i bit ćemo još mjesecima na terenu, jer neće se ovo sve moći tako lako ni riješiti. Kompleksna je situacija od imovinsko-pravnih odnosa pa nadalje. Dakle, imamo kuća gdje su 3-4 porodice bile u jednoj kući, niko od te 3-4 porodice nije vlasnik te kuće, vlasnik je neki zajednički njihov rođak koji jeste živ, nije živ. Oni su ulagali u tu kuću, neko manje, neko više, tako da je izuzetno zahtjevno i kompleksno sada raditi na terenu. Imamo situaciju da je to aktivno klizište, da vi... Da, onda ne znamo, imamo upravo to, još uvijek nisu zone, u ovom trenutku ne znamo da li su to zone gdje će se moći živjeti ili neće, da li nekom sad ako napravi kuću, ulože se sredstva da za pola godine neko kaže se mora odatle skloniti. Veoma, veoma teško, ali pored toga opet, evo, dakle, velike, dakle, količine donacija, što robnih donacija, što donacija novcu su otišli i non stop idu prema poplavljenim područjima. Mi, evo, pored, dakle, pored djelovanja ovdje, dakle, na području Bosne i Hercegovine radimo na pomoći, imamo sektor međunarodne pomoći, tako da, evo, spomenuo sam, dakle, imamo Siriju, Palestinu, Jemen, Tanzaniju, malo smo nešto radili u Etiopiji, tako da, u suštini, uvijek smo i sad smo i uvijek ćemo biti ta produžena ruka, odnosno glas našeg naroda na terenu. I mi to, često pitaju mene, pa kako se ja nosim, kako tu odgovornost tu, ajde da kažem, ko me pita? Odgovor je ko me pitaš?
narod nas je prepoznao kao nekoga koga žele da nas, da i mi predstavljamo na terenu po bilo kom osnovu. Naravno, ne samo nas, veliki je broj organizacija, ali evo u zadnjim ovim poplavama vidjeli smo da je vidjeli smo da ipak najveće povjerenje otišlo prema Pomozi Ba organizaciji i veoma je teško, dakle, raditi na način da svi budu zadovoljni. I svjesni smo da to ne može se desiti, ali trudimo se i uspijevamo do sada da je taj veliki procenat, dakle, s jedne strane donatora i s druge strane primalaca donacije, odnosno ljudi koji su u stanju potrebe, da su ljudi zadovoljni. I jedni drugi, naravno uvijek mora biti oni koji i sada će biti, zašto ste nekome dali više, a možda je meni nastradalo više, njemu je manje, ali razumiješ o čemu pričam i kako su to, mislim, ovome generalno treba, ne govorimo pojedinačno, ali da je povjerenje non stop raste prema Pomozi Ba organizaciji. Tu smo, dakle, 12. godina, meni 12,5 godina kako sam krenuo, dakle, sa cijelom ovom pričom. Od čokolade. Jeste, od onog statusa moje prijateljice, pa kasnije te moje odluke, bukvalno da život posvetim pomaganju drugima. Sada mi je dosta teže na ovom nivou, kad smo velika organizacija, kad imamo i veliki broj uposlenih. Koliko je to? Imamo više od 100 uposlenih, od toga je samo 50 kuhara, znači imamo 50 ljudi koji svaki dan kuhaju, tako da radimo ukupno 7 kuhinja, na način da 5 kuhinja imamo koje pripremaju hranu za socijalno ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Imamo 27 kuhara koji kuhaju za ljude u pokretu koji se nalaze u Bosni i Hercegovini u 2 kampa. U 2 kampa Ušivak i Blažuj. I tu smo mi partneri samo Evropske unije, odnosno AOM-a, gdje svi su troškovi pokriveni, plate radnika su tih kuhara pokrivene, uopšte nemamo problem, dakle, svi troškovi su nam tu riješeni, tako da kad se sve to uzme imamo 50 kuhara, oko 15 ljudi koji svaki dan u Sarajevu, Travniku, Bihaću i Zenici razvozi obroke najugroženijoj kategoriji stanovništva po našim nekim mjerilima, a to su stari i bolesni koji čak nisu u stanju ustati iz kuće i otići do naših restorana dobre volje, odnosno naših kuhinja restoranskog tipa gdje ljudi mogu besplatno uzimati obroke. Dakle, imamo tu određenu populaciju gdje nisu u stanju, dakle, jednostavno izaći iz kuće. Oko 15 vozača imamo koji svaki dan uzimaju te obroke, idu njima i svaki dan na adresu pokucaju, uruče im obrok i još nešto ako im treba uz taj obrok, to je veliko. Imamo također i dalje projekat užina, gdje imamo, sad je dosta manje nego prije što je bilo, nekih 700-800 djece na dnevnom nivou dobija užine širom Bosne i Hercegovine, tako da i milion drugih sitnih projekata gdje nisu projekti nego pomoć, gdje nam se ljudi javljaju, nekome treba šporet, nekome trebaju drva, nekome treba invalidska kolica, da, jednostavno toga je na dnevnom nivou puno toga gdje nam se ljudi obraćaju širom Bosne i Hercegovine, da sad kažem slobodno i regiona. Uspostavili smo saradnju sa nekim organizacijama tu iz regiona, konkretno Srbija i Crna Gora, gdje gledamo i zajednički da pomognemo ljudima tamo, tako da konstantno mi porast organizacija i evo, nadam se uistinu da ćemo, teško se nositi sa svim ovim izazovima. Jesu li se umorio? Pa ja se umorim i odmorim i jednostavno ne znam, odgovor na to pitanje ne znam iz samo jednog razloga, zbog količine adrenalina. Jer ja sam bio preopterećen prije 4. oktobra i onda su se desile poplave gdje mi sad sve to izgleda smiješno što je bilo kada vidimo koji je posao do sad urađen, koja je odgovornost, koja su sredstva i šta još ima posla. Sad kad se vrati, kažem, zapitan se, rekao to jednostavno
To mi je bilo smiješno u odnosu na sve ovo, ali mislim da je tada je stvar perspektive, ali mislim da je adrenalin, taj prve 2 sedmice nakon poplava su bile izuzetno teške. Pričat ću ovu priču, kako sam sam sebi dao vjetar u leđa, odnosno podigao moral. Bio je 10. dan od poplava. Od tog momenta, od poplava od tog momenta ja sam imao na 1000 poziva, stvarno 1000 poziva, to su na 200, 300, 500 poziva dnevno je znalo biti po dan. Dakle, već 10. dan, 9. je dan bio. Petak je bilo jutro i ja kažem, ja ne znam, govorim s mojoj suprugi koja je tu sa mnom od početka, govorim, ja ne znam kako će ovo biti. Ako nastavi ovaj tempo, ja ovo ne mogu, ne znam šta, kako, u svakom momentu se javljaju ljudi koji, prvenstveno koji želi da pomogu, ali sa terena ljudima kojima pomoć potrebna, znate, na nekoliko ugroženih, kako u tom trenutku odreagovati, šta je prioritet, šta je u tom nekom haosu. Mislim da smo se dobro snašli, ali to će najbolje vide građani sa strane, mi koji smo imali tu neku malu mehanizaciju u tom trenutku. I da se vratimo na priču. Dakle, 9. je dan i ja kažem sam sebi, ja ovaj tempo, ovo više ne može čovjek da. Tu noć, petak navečer je bilo, znači petak ujutro to mislim, tu noć, nekako se sjetim, naupadne mi situacija jedne curice, ona vaja 16-17 godina iz Palestine. Ona je bila 9 dana pod ruševinama. 9 dana. 6 malih braći i sestara, svi mrtvi. Nana mrtva, a majka je živa, otac su živi, ali ona je 9 dana pod ruševinama. Sjetim se ja njih, kažem sam sebi, odakle ti pravo da kukaš? Boga mi, sad kad se sjetim. Odakle ti pravo da se žališ? Ona je živa, imala je 50 ili 60 operacija, trenutno je u Tunisu u bolnici, mi radimo s njom aktivno, treba da se prebaci sada. Naši su ljudi bili u Tunisu kod nje, to je bilo petak navečer, ja sam se subotu ujutro probudio kod drugih čovjeka, koji više nije kuko. Znam da ovaj rad u Pomazba zahtjeva puno energije i emocija koje se troše svaki dan. I znam da vidiš i različite priče, znam da nekad protiv bolesti ne možeš, protiv ratova ne možeš, možeš da uradiš najviše što daš od sebe. Kako Pomazba kaže, naše je samo ono što damo. Možemo li na kraju, evo, nakon što smo izvukli ta dirljiva sjećanja i tvoje potpuno ljudsko nekad iskušenje da ne možeš neke stvari, da kažemo da bi nam bilo puno gore, da ne postoji Pomazba? Pa, ljudi će uvijek biti spremni da pomognu drugima u nevolji i mi smo tu kao Bosanci i Hercegovci neprikosnoveni. Bio Pomazba, ali ne bio Pomazba, ljudi će tražiti način da se organizuju, da u teškim situacijama pomognu, to je moje lično mišljenje, pomognu onima u nevolji. Ali mislim da sada, kroz postojanje jedne ovakve organizacije, dosta brže ide. Dosta sve brže ide, dosta se brže pomogne, pogotovo u trenucima kada je bitna reakcija bez kalkulacija i to uvijek isto ponavljam. Kod nas u ovakvim teškim situacijama, znači brza je reakcija, nema kalkulacija, ja se ne bojim odgovornosti, možda će nekad, ono što se kaže, obit se o glavu ili neće, ja nemam no regrets, što bi rekli, dakle, jeste, nema tu nešto da bi ovako, nema apsolutno, što sam onda nisam trebao ovo, ne, tu nema žaljenja, znači mi idemo u vatru, idemo srcem, žargonski, dakle, sportskim rječnikom, srce na terenu svaki put, ne samo kada su u pitanju, dakle, elementarne nepogode,
nego šta god da je u pitanju. Neki dan je čovjek je zvao popodne da kaže da žena teško boljela od karcinoma koju smo pomagali, stanju se dakle iznenada pogoršalo. Naš sanitetski tim koji je u Bihaću je krenuo iz Bihaća, koliko je trebalo iz Bihaća do Gračanice, oko pola 12 navečer su ženu stavili u sanitet i ona je sutradan oko 2 sata popodne već bila u Istanbulskoj bolnici. Da, tako da je to je samo jedan primjer, znači nema tu... Znači moraš odmah sad... Tu je reakcija, tu je bitno, sad nam je, s te strane nam je lakše, zato što sad imamo svoj sanitet. Prije 5 godina nismo mi to tako mogli. Slati, podnijeti zahtjev. Jeste, imamo sanitet, imamo sve, imamo dakle stručno medicinsko osoblje koje angažujemo da prati zavisnosti od stanja pacijenta. To je samo jedan od primjera, da kažem da nije samo kad su elementarne nepogode, a kad su ovakve situacije, to je ono, kažem, dakle, nema apsolutno tu nimalo razmišljanja. Kod naših ljudi imamo ljude koji su po 10 dana su bili na terenu po 16 sati, neki dan danas još uvijek, dakle, imaju iznajmljene sobe u Jablanici, evo konkretno, gdje tamo ne dolaze porodici za vikend, zato što im je lakše da tamo budu, tamo rade, tamo su u službi našeg naroda. I zbog toga mislim da je znate kako je teško pričati o sebi i o svim organizaciji, to nekako da sam čovjek sebe hvali, ali stvarno postojanje jedne takve organizacije kao što smo mi sada ubrzava i u nekim situacijama pogotovo, dakle, a sve sa jednim ciljem da budemo od koristi našim ljudima, prije svega ljudima u potrebi, ali i društvu u cjelini kada su ove situacije u pitanju gdje dakle, na koje niko ne može utjecati. I poruka za 2025. Nadamo se da neće biti novih... Više ne smijem, evo, možeš to staviti, 4 godine sam govorio na ovako otprilike krajem godine bude i daje poruku, ja svaki put kažem nadam se će naredna biti bolja, svaka bila godina. Znači, pričamo 21. imamo koronu, 22. imamo rat u Ukrajini gdje dolazi, imamo poremećaj na svjetskom, da kažemo, nivou, pa nam onda 23. taj veliki zemljotres dolazi tamo su ogromna razaranja bila. Ja sam bio na licu mjesta, ja sam vidio to ko nije vidio. Kad se vozite stotinama kilometara u jednom smjeru, sve je uništeno. Kad imate grad od 2 miliona stanovnika, sav je srušen. To ne možete, dok ne dođete tamo i ne prođete kroz te ruševine, to ne možete opisati. Džaba, slike, video zapisi, ja sam to radio, video zapise, kasnije sam ih gledao, to sam što sam snimao, to nije to u odnosu kad dođe. Tako da se to desilo, pa nam se dešava ta iste godine, evo sa Palestinom gdje vidimo da ljudi umiru, djeca, bebe, zbog čega, nije bitno na kraju kraja više zbog šta je u pozadini, i onda dolazimo, evo, znači, godina za godinom je sve bilo teže i teže, evo, ja samo mogu putiti dovu, molitvu za one koji ne razumiju, dakle, Bogu da popravi stanje, ali evo, reći ću to stanje jednog naroda se ne popravlja dok se taj sam narod ne popravi. Nek to bude moja, evo, pouka, to je ajet, i neka to bude pouka. Svi moramo biti bolji ako želimo da nam se bolje stvari dešavaju. Uzmimo to